Hello guys, so to na phai ka ham phung kam tu chalo ke tini bob do ke chung nai leina tini yo ke amro no saik hari nai PM Jonman ni mungo bangma bru jati bariang ro ni bo pandau ke ye bangma lama du yo development ke nei mani bo pandau ke ye sarkar je habalamo abo chung jot no si tongo kya bo du ke no bah ke bo no krino no rio ake parawo tuikrino tuirio current krino current rio lama payano lama pario school krino school rio ake tre document kroi ke ongye tonai rono documents nameri layo PM Jonmani sauthai mo dekhiye sarkaro maya ongmoni deyo ke abodui no lai thanai bo 25 miawo ke ha panda tui khayami abo ke je Aadhaar card kroi ongye tonai je ration card kroi ke ongye tonai akete te caste certificate tre je namo document ro je kroi ke ongye tonai bru do phanim siyo bariang do phanim siyo je abodi ke ongye tonai bru rao je documents name la ni sia ke documents name la rung ya ba lama ya ke documents name khauchi tonai ro no samung klai bai ke sarkaroni sauthai mobile sarkaroni nangkhru mobile ke snampai riak nei ma hi ke ha jara ti ke mi nia lai thonai 25 September 2024 ni salwa inka boro ke buktima jagao ba buktima location no hinke aboro ke tawno na khlu pai ri nai pa ha to inke boke specially je Gumuti Tripura Gumuti district o tonai Tripura ni je Gumuti district tonai ronbok pandau ke bo camping khuilai mo aboke je OMPRD block o kho nai rong ha OMPRD block nimsia je tonai ronbok pandau ke ha documents namer yo nei man bok pandau jora tu khai mo ba campaigns namer mo abo campaigns namer mo ke bo ma ke officially je sal sakhai mo sal ke lai thamai bo September tale sal kholma wo se sakhai o 20 September 2024 wo inke aboro sayok mo ke naro boro sisa no sayek nari nai inke boro samoke je Aadhaar card kro no Aadhaar card namri nei ma akha aboni khuipie tre tongpio Ayushman card aboni khuipie caste certificate Jandan bank account PM Kisan Samman Nidhi KCC PM Garib Kalyan aboni khuipie PM Ujjawala aboni khuipie tre FRA patta phono tuikhai riak nei ma snami riak nei ma ke aboni khuipie potre bo tongpio PM Biswakarma ye tongpio aboni khuipie ration card ake tre ro je namo documents ro bo joto su ro no snamel nei ma PM Jonmani scheme ni msingyo ke ye bonus nampai riak nei ma hi ye sarkar je saklai ri mo specially je officially date le 10 September 2024 jinyo bo mimus namel mo se imba po blog je notice report mo date dong na bo 20 September 2024 okay inka bo dekhiye salai pai ye jai ke kheu pai mo sal phono songo pai mo se imba miani salo chung na ye na singke aro ni je tongnai local bro rao aro ni local bro report ri mo de ha singke na ro taw sisa video clip ro phono na ye no mai nai je sayo mo dekhiye ongya wo ke ha phono sal thele tui khayau ha jorale tui khayau ha imba documents namnai staff rose ke ha pho phaya khaboni ba pandawo bang ma bro ro janjani haba sajoye janjani samuno ya beraye salnom thuye salno sajoye thanglei pai jawo document kroi ro documents namla hiye himbar po bro mangna o khiye phero pai ma phailei pai maumi hingke aboro ke ha pho abo je documents nami ridi hiye so mo bro ro authority person ro ke ha pho no aboro phai mai phane kroi moni bo pandaw khiye sal mangna khoye para hak chalma ro ni thanglei pai buchu bura chrai khai thanglei pai mangna o khiye phero la ye ma phayo moha samung chaya mani khiye inke tre aboni khuipie boro miao ni de do je samo khe boke specially to lono sisa phu pai ri nai boke ekjon chora BC office o khiye namle ni ma se document rok maro ke bo ekjon chora location boro thangis namle pai ni ma inke salte doi khari mo khe bo 25 September 2024 ake somung khe bo Fuaini dan cisaman ciyo ba 11 AM ni ciyo raisa na hema kau boro je sai mo de hasike inke ja boro responsible je bro so mo je abo samuni ke ye thogo mo bro ro ke boro ke specially Santanu Debborma ake abuni khoipie tre Susanto Dev tongpio abuni khoipie Bisoram Riang JRS bobu tongo inka abuni khoipie
niropom chakma bo mungpono aboro tongo kebo brau khultham khulbrese abo samuno nayok nai ke abo samuno jai ke riok nai hiye brau no ke songok paimosi himbar ko nya 25 September 2024 ni salo bangma bruk thumlai paimoni yogo ke abo je songomo bruk ro abo staff ro ke ha pho phayamon bo pando ke ye ke ha ni samu phono jaya ke onglai thangha ke ha document phono snami laru naime ya ke onglai paye thangja ha inke jabo ekjon chora BCO khosiyamo para ro ke jamamo khongchi sa kawo ekjon chora BCO khosiyam ne ro inke bo para khongchi sa ba 11 village basu tongo inke bo para khongchi sa ni bru rom yaw thumlai jaye no bro jan jan ni samuno yaw bera ye phaibe payo himba ko samu jaya mon bo pano be thake ye bro kha dugu na ye report lai payo ake salai payo ake kheo mek ma mi ka bude yo tini no sisa sikhong ri marin se bo video de ke ye inke abo para khongchi sa ni para ro ke khongchi sa para ro ke boro se je ekjon chora BCO khosiyamo para ro ke sisa no na bo pho sikhong ri nai poilani khonghama kongha gamonjai para aboni khoibi ke rejamoni para chulaiha para jadab para aboni khoibi ke tangpaya para koloni para kathirai para abuni paipi ke talbangha para abuni khoipi ke gonga prasad para abuni khoipi ke rangjuha para bole spelling mistake gomda lesia rangjuha para doha rangjuha para mayo ke rangjuha hi soitiyo kabuni khoipi ke jodu bahadur para ye tongpio bo para khongchi sani bru rom yaw thumlai ye no bo ekjon chora BCO office of thumlai ye documents namni he bro thanglai payo arphono abro thangye sok pai hasike staff se ke hapo phaine kroi staff ro se documents namne ro no se khanglai no yakie ong pai ye tong khabani bo pandawo tini bo video wa ang sisa sanim chumole jebo PM Jonman bru do pha bari ang do pha ro no develop kheni hiye samurai mo ba ari mungo muha khede pai ri yo no abo se sisa sanim chupio ketre specially jebo somo bru ro bro le manibo pandawo sautha ye bo jebro ni responsibility maimo abono soklong khe yang phi bobu ke ha kausumo tongo inke boro mus kai pai phi ri okhono sal kahama sal wo muhama khopchimo proi khe yong phi to bono bro phaiya bo samno tang phaiya je tangli he ri mo samno bro tang ya ko moroba bo ba ja ha bro phaimchuya ba tang chuya khe ye phaiyan do hane sia ake bro nim khari mo proi mo pandawo khe ye bro abo samuno kheri phaiyan da han sia arumi boje responsible person sompai te moro no sisa no local nimro operator sa pressure me asike hamano ye macho je bo specialist santanu de burma aketre tongo susanto dev RPS inka boni khoipie bisoramriao GRS aboni khoipie niropom chakma RPM ke bo bro se responsible abo BC about the ekjon chora BCO KS documents name ready ye thomo bru ro inkabon ba pandawo tre parao phode body de kheo paino tre bisko chongnai nai kebo ke 25 September 2024 ni jorawo je salary mo imba abo sal are book jano huilei pai ha mungole sarkar ni record le thangye tongha 25 September ke je arkha ke jagawo chini PM Jonman doi kheye je kaya chuya documents namlama ya bru jati raw riang jati raw no documents nam pe ri ha hiye sarkari ko le taw bo so yito brown je official riang modi hasike jangle samule taw ta ya action le tong de tong priya bole ma basia sarkar na ko brow sari haba browni bro je responsible bro songpai ri haba kheyap na ye asa no bro le tuinai han li so ne inkaboni ba pandawo te tausa advance sisori nim chupio bole ong phaya ko tini 26 apo khna yo onai tre su ni di onai aboroke abo gumuti tripura nim sinyono aboroke tre tongki ko purbo tislong BC bai om pichora BC bo BC ke ne yo to abo samutang ya ko ong phaya upcoming boroke inke purbo tislong BC oke 27 September 2024 o aboroke onai 27 September 2024 wo arpo saltui klai ting o ake om pichora BCO ke bo 30 September 2024 wo ongnai kabon ba pandawo je aro parawo tongnai raw nraw ba habru de siang phi tomayo are me sisa tini bo video sabla ba no sisa sirinim chupio inke
Purbo tuislong bisio tongnai khosingyanai parani bro naro sisa khnai laruni gama khiem aro parawo bo purbo tuislong bisi parawo khosingyanai rokhem Ruhida para Bata para Rajaram para ake Chandromohon para ake trek ake Bajirai para bo jamao para khomsu katha khongha khongnoi khongtham khombrei khomba khongdok bo para khongdok ni bro rokhem Purbo tuislong bisio klaisio ake nauni bo camping ok nemakhe document mak mosamani camping nemakhe 27 September 2024 onai knayo onai inke bo ni salona rojoto hangyeran document mak mos namdige narunai de inka bro responsible person somor okay nayeb de borma RPM inke abuni khoipie sombarani koloi RPM abuni khoipie Ishor Jamatia GRS Bobrong Kroktham responsible person aboroni abo Purbo tuislong bisi ni samuna jaikhanai bo pandawo inke abon bo pandotre keha om pichora bisi ni phono sisa sayerewano naro simai modi kahama kiye ke babu le siapong ye tongmayo abon bo pandawo inke om pichora bisi yo khosiyane pararoke Lakhindar para Lataham para Dukhia para Salkanto para Aboni paike Pachairai para Aboni paike Salkarai para Aboni paike 20 kilo para Bo para jamawo khongha khongnoi khongtham khongbroi khongba khongdo khongsni Bo para khongsni rabuke om pichora bisio khoseyawo aken rauni camping nemaken 30 September 2024 onai arponaro thangye janjani je document kruinero naro thangis nambe lamine ikabro responsible person somoroke boroke Babul Sangma RPS akabuni khoipike Haridas Dev Burma RPM abuni khoipie Anal Hari Molsom GRS bobro khutham arone responsible person ro baikeye thangye naro noni documents nambe lamine noni om pichora bisio thangye ke para jaga kebo om pichora bisini ke bo gamai chora bisi office onai location ke Inke Purbo tuislong bisi ni kebo Purbo tuislong bisi office no ongnai kebo sisano no ceremony keha video sei bomake ake tre abu deke je samung songa ye kheyau khaya singke na local group no report ni nawo na ni area ni subdivision office of no abu deke na ro SDM no fo tre no no ro report ni singke hamne mami ke sarkar ni samung no riau pai pie fo tang phaya ko mo ro ne bari gole gotheya abu ke ongon ba pando ro je local bro ro se monole khorang tui samya singke hamna ye sisa maksai piu ke tinini video ne bono tre chum biskango video tanai ni phina yo baso jang kau sa phemoro nimsiona ro chi someya umoro to mya singke naro tola comments dikhe siri mai nai ke tinin ba panda ne baso no kathograna no joto video no rai samonjin katho yanjora nai tumon ba panda no joto no khatchang ने 25 तारीख मई मास 2024 में सालो पीटीजी डिपार्टमेंट होते ओमपीआरडी ब्लॉक में अंदर एक जन छोरा विलेज कमिटी वो तिनी केहा शिविर चले आदना हिंतो मनो जत्तो एलाकानी ताकुकु कागज पत्र खेमान जत्तो थुम फाया जत्तो पेंडल जत्तो न तांपाया किंतु ता जरा फाया सु फाया अरे मी आं जत्तो न सरकार मा हुदैनो न काबोगे त्रे भा काबोगे खनाय नि 10 ता निम सिंह फाया सु फायने उठो या आं अनुरोध खेबो जत्तो एलाकानी ताकुकु फायने र माचा या मानु या अखुइते कां पाइ तो सज्जो खेमाया तिनी ब्रां जानजारि अफेरो पाइ था इनके खाय निम सिंह ते भा फाया के फायने उठो या अनुरोध खेबो जत्तो न